Riarun homestay nuam tak RAMHLUN South Changin Sibai Fek Ule SEKI Mizoram Inter-Village Band Contest to audition round Pathian Zara Twang Takazo Felanita Kaninti Siang na endik tu te pon thiam khop mai Kaninti Siang na endik tu te chu Jerome Hausel Simea Fanaile Jona RALTE Tennia Chuan Anni Hian Open category top 10 thang chuak ngalin under 19 junior category hian second round atel turin band pariat an thang chuak ngal bokani second round hi VANAPA hola chunjom turania ein ti siak na atop thenga en dik tur hian RAMENGA Trackx drummer music composer le songwriter thiam me samhai rin kan sa thabang phangani tin ani ba ka hian mi thiam dang kanneya progressive rock band LUNGLEI lar masa tin mizo gospel band notling mmai Dropdoubt bassist LALNEIHTLUANGA minti siang na dokan hi aron lo don bok kani tin kani ti siang na edik tu tur apathum na hi audition round na kan hu to Jona RALTE kha ania ani hian atop thengin enti siang na endik dona min wap don ani Hey, inti siang na hian guest judge tak kan nei dona zo remoya vivacon grade 8 guitarist le mizo chunga staff notation zina siam tu kharon tel dona tin parikrama lama an guitarist kan mel shia le kan ngai san sonam sherpa ron tel don boka ani hi nikuma khan international hornbill rock festival ajak nge ani audition round lama kan hu to Jerome Hausel poron lan le dona tin chubaka poimo tak mai kan soidu chu heria runa hian nipui le classic live poa omanom theina turin Asia thuamania mizo cho buat sai theireng ani baka car rental ani ngalbuka heruna hian ri arun ron remvenge turin kan son chea kan len cheni